August ni somni pali ni ngani sang ni somni pathum ani e clear tu le ngai thatu zong te in zawa in du sakna chibai kan buka chau May ni thum sang ni somni pathum atanga Manipura mei te le tlang mi te in kara in ti buena rap thak tak chuak awanga anghong kal zel te tun tuma hian kan ngai tha in kan thir ho don ani Manipura tribal pol chuan hills area cheng Kuki Tuzo namte mamo pek luna kong pui chu tiam chin omlovin Kangpok Pi district national highway panite andang Committee on Tribal Unity Kotu Sadar Hills Kangpok Pi chuan Manipur khopui Imphal le Dimapur Nagaland in Kalpona National Highway number 2 le Imphal to Silchar in Kalpona National Highway number 7 te andangani Kotu hian anthil phut chungchanga Kangpok Pi DC kaltangin Prime Minister hena memorandum an thelut bok Hills area cheng tribal te momo thon lu tur ta chu mei te ten an lo dang thin nia soyania August ni som poriat pokhan Kangpok Pi le Senapati district damdoi manrua thon lu phurtu vaccine van chu mei te pol mera paibi sten sekmaya an lo danga thil phur te an ti chewek ni nan so hi tribal pol dang zo Kuki Defence Force point Kuki zo chena biala mi pui mamo pekna manrua le damdoi te pek lu an ni lo chuan August ni somni paruka tangin kongpui dan antum ti an soi ve bok Imphal tu Silchar konga pathiani kalta khan lei amin thar le awangin lir thei thanem tak antanga leimin namun ni Manipura noni district rangkhul le langkhul khulel khoin kara ania leimin ni inrini jan kalta khan then fai ngal ni marsela atu ka amin non le ngalani leimin awang hian bungrophur trak zanga chuang za chuan tangkhang meka August ni sompanga khan leimin awang bokin nili chung lir thei an lo dang to boka August ni sompakwa janlaya kong hi atlang le chawani kong pui then fai na hi thongal ni in noni district administration chuan anvila NHIDCL in kong pui then fai na hi an thok thung noni Jiribam le Tamenglong district ate ru asuna satawangin thingkung tam tak atluk baka power supply akhai lakna sale judge chol to pathum omna all human panel Manipur chuan Manipura buana chuak tua te jangna domna pekdan mental health care le chom dona kalpui dan anjir chiana tangin thotran ni khan Supreme Court a report pathum an thelut all human panel hi August ni saria Supreme Court thupe kanga dinania Jammu and Kashmir High Court Chief Justice Louis Jita Mitala in ahowa member dang pani te chu Bombay High Court Judge Louis Justice Salini Joshi le Delhi High Court Judge Louis Justice Assam Menon te ani Justice Mittal Committee report a thelua hian Ahmad Sabera Manipur mipuiten buena chuaka wanga anthil lo le chan rang te soin document poimo an chan te siam sakle thoi atul thu an ta langa chena in hal le ti cheda wanga identity paper poimo adar le thilang poimo te achiat thu soin heng document te siam that saktura nodal officer ruat thoi atul thuan soi report panina hian har sana tok te hena jangna domna peran compensation scheme siam that atul thuan soi bok tuna ruang mana an kalpui dan hoya chuan scheme dang manga ham thana dong te chu tel an ni lo ti an soi bok heiwang hian Supreme Court in apom National Legal Service Authority compensation policy zulzuya scheme hi siam thatanga yani anti apathumna hian panelin na an tho theina tura domain expert ruat atul thu anta lang bok Manipura Zirlai Pol in Somkhom Pol Manipur Joint Student Body JSB chuan Union Minister Amit Shah an Manipura buena achua chan chu Myanmar atanga dan lowa lute awangani tia parliament an soi chu an du lo zialan tinan churachan pura kong anzo Zomi Student Federation ZSF Kuki Student Organization KSO le Mar Student Association HSA te telna JSB chuan Home Minister chu athil soi chung changa in soi fia turin an phut Amit Shah hian August ni kwa kalta dai to khan parliament a Manipur 12 chhum buina internet chu
ram then om Myanmar atanga kuki ral tlan te wanga ni ti in alo soi chuak chiam to ani Amit Shah chuan kuki ral tlan te chu Manipur Valley ram hnuaia an in beng bela hi wang hian Manipur Valley a omte zinga ram in chu sak hlawna a thlen ti so hi ral tlan te khosakna hmun hi khua a puan tura ti thu thang a awm awangin buaina hi a inmung chho tan ani ati bawk Home Minister thu soiba ka hian sarkar lai pui le Manipur sarkar ai oading India Solicitor General Tushar Mehta an August ni kata Supreme Court a RIMS le JNIMS mithi dana hmuna ruang laklo tamjok chu dan lowa lu te ruang an ni tia soi wangin anlung oilo thu zirlai pol te hian an soi bok zo kuki tribal te chuan hei hi an la thu tak lia Solicitor General hi atu soi fin fiana kan phu tani ti in JSB chuan an soi lung oilo na lan tira kongzo zirlai pol te chuan zo kuki tribal ho tu te le mithiam te laka FIR thelu chu an ka hu be tumna ani ante bok kongzo hi lamka public ground atangin antana tipai muk road IB road le tedim road ate so in wall of remembrance a anto pani Central Bureau of Investigation CBI chuan Manipur tual chung buaina kai hnoi khe sang sang te chu chui turin official somnga pathum omna team andin tarup mai team din jinga hian Deputy Inspector General DIG level official pathum le Superintendent of Police Rang pakhat tantela DIG level pathum jinga pani chu mei chi ani Solicitor General Tushar Mehta chuan CBI chuan mei chia te laka poi khoina thleng chung changa False Information Report FIR song pani jialu te chu achui ma saron ti Supreme Court ne na thlen towa investigation ti meklaya hetiang case mu chu thleng thar ta po abo zui ngal zel bokang CBI official tele forensic expert te chuan case paruk kai noya Manipur hi June thla khan anlo tlo towa official te chuan Panjai Police Training School Imphal NG College bola Norem Thong le Churachandpur district a silai le amu thanem tak ruk chuan hmun an tlobok Union Home Minister Amit Shah an Manipur a tlotroma CBI te kolu an niang tia puanwa state sarkar rotna angin CBI chuan heng case te an la tanta ani heiba ka hian DIG level official in a hoa special investigation team SIT sandin ani bok Manipura kuki tuzomi MLA somte chuan Prime Minister Narendra Modi hena lekha thonin Hill District panga Churachandpur Kangpokpi Chandel Tenongpal le Pherazol District a Chief Secretary le DGP emo atuk pui posem siam sakturin an phuta heiba ka hian Prime Minister Relief Fund atangin chengwai bel the sanga pe kan phut bok Prime Minister nena lekha anthona hian Imphal kuki zomi ko saten har satna na satak an to thu soin kuki zomi te chena in lir theile bekin te hal ania Manipur University hostel dang le zirna in medical college le nursing zirna a zomi zirlai te chu an chena tangte in an hnuk chuaka voin thleng hian ti du da pong suale tha an la tok rengani anti State Legislative Assembly member te po zu anilo Thanlon constituency a Manipur Legislative Assembly member Wunjagin Val tele a driver po Chief Minister Bangla antlo ho chu lo dangin an soi sani driver jok chu an voluma MLA po hi na sataka soi sakni in thiturin an huchia security force ten vani thlak taka chanmanin New Delhi panpui ngalania cabinet minister pani letpau hau kible nemcha kipjen te in le quarter po halani ti in anjia MLA te chuan Chief Minister Biren Singh chu soi selin Chief Minister kai huainan huaya meitei te chuan kuki tu zo mi te anla beireng ani tian so hi Imphal Valley chu kuki tu zo te tan chuan thina le chiana ruam ani towa tu man len ngam to lo ti so in MLA te chuan ril rulama har sana nei meiche pakhat chu meitei meiche pol meira paibi te chuan anmana meitei militan te kota pe in thani Kangza Khotlangwal David Chiak po rong le rap thlak takin meitei helpolin alu an tan sakbok kuki tu zo meiche pani chu saruaka ti nomla le pong swalron ania heng thil thleng te ram chu mai ni lo
rampo ni pui thlengin andemani tin an ziak MLA te chuan kuki tu zo sarkar na thok te har satna sukiang tu le kuki zomi kho sakna mun in rel bon le fel taka om theina tu chuan chief secretary posamo atluk pui posamo baka DGPM atluk pui posamo siamwata tul ti an soya hei baka hian civil le police department a senior level post poimo te siama tul thu an soibok kuki zo tribal zinga IAS Indian Administrative Service MCS Manipur Civil Service IPS Indian Police Service le MPS Manipur Police Service Officer te poin Imphal hian na an thok thei to lawani ti in MLA te chuan Imphal sarkar mun poimo zong awma wangin Hill District lama hian parallel setup nei wat an rot bok kuki zomi MLA te hian tual chung buaina chuak tua tu kuki zomi te tan Prime Minister Relief Fund atangin cheng vai bel chezanga petuin Prime Minister chu an phut bokani state sarkarin August ni kata Supreme Court nena report a thelua alandanin Manipura sarkar na tok sang ni chuang chu antana hla omlo tu district a son chu anitoa son chu azinga hian IAS officer driver peon security guard le zirtir tu te baka police mi le sa po antel Manipur High Court a thoktu somli pani son ania Manipur Finance Service a thoktu somni panga zirtir tu zathum somriat pakwa IAS somni pariat le MCS officer te chu mun himlama son chu anebok state police mi le sa zasari somru pakhat chuan an post an chu asana juni som pakwa kalta khan mi zaruk somriat pasari chu an posa anu ki le toma se mi somsari pali chu na cholani Manipur Rifle le Indian Reserve Battalion IRB mi le sa sangkhat som kwa pani point an unit an chu asan towa mi sangkhat som pariat chu in report le to in mi somsari pali chu an chin hriat ani lo thung mei ni thuma tual chung buaina chuatang khan state chung sarkar office le judiciary ate namin kara inti sandan na sa tak ka thlengani